Jenerali Abdel Fattah al-Burhan Uyoboye Sudani yarokotse igitero cy'akadege katagira umupirote cyagabye ku kigo cya gisirikare ahari umuhango w'abasirikare barangije amasomo. Igisirikare cyatangaje ko hari batanu bapfuye. Urukiko rwo muri Guinea Conakry rurafata umwanzuro ku rubanza Musa Dadis Kamara wabaye perezida w'umunyagitugu aregwa kugira uruhare mu bwicanyi bwahitanye abantu 150 muri 2009. Abanyarigeria bafatiye urugero kuri Kenya ejo kuwa kane barategura imyigaragambyo izamara iminsi 10 mu gihugu cyose barinubira ikibazo cy'ubukungu n'ubwicanyi bwa hato na hato. Polisi yo muri Uganda yavuze ko amagufwa y'abantu 17 yarashyinguwe mu isanduku y'icyuma yavumbuwe ahantu hibanga kandi hashobora kuba hasengerwa. Abana babonye isanduku bari gutashya. Abatuye Kinshasa muri Kongo batewe impungenge n'ikibazo cy'umwanda ukabije. Ibikarito, plastike n'ibikoresho byo guhahiramo n'ibindi bibi byose biragaragara mu mazi y'imigezi yaho bireremba.